Uba Ernest Mori, Presiden Bharatiya Janata Party, Meghalaya Unit, Uluong Bu Club, Skei Kimla, Banyadi Umlang Nagaju, Kawa. Kani kejingkran ba Ernest Mori kelawan katu katni kenta hadian basan ngut kiamli ke Kongres kilalit bana jingkerchan yak sarkar Meghalaya Democratic Alliance Ralam Khamat dak NPP haka jingkerchan lang ka BJP. Walau ba Ernest ulakan tho abo umkwa bankan e halo kani kejing di a jingkerchan kiamli Kongres hanrei ulai thu ba ka parti kalapha jingtho sekibor ba halor syapdeng India halor kalong kaman kesang perthai haka jelah. Ka chisgo juk BJP halo kari chuan aja kersan langga Kongres ka MDA. Long community long ki wang join long ni kempit ye kadai ato jing penia tu musim kadai ju minister chu ku president jongka NPP oleh dikata ba perlu long dia don ka coalition MDA government kempit jing tu ye kadai ju join ni kadai ka initiative jong CM kan dan yang ni lah tak ya ka jing tip sha station center high command Ia punya syong lu banyak diskus seperti para member ini. Yang tu tak ni sasung tu benar statement kan mentah di palak menau ye. No. Kumba fitit ni. Wala bu skai de banyak di umlang nak juk kawa demla menlong. Ngin palak ban paben ye hadu beninda yo ya cuba napo naki. Central leader jongi bat kebar ni syong lu bat ki para no prekam. Nak state core committee ni apa asli sura tadi Te bor-bor naman iji ibu Kongres kam cutre bandau mai dalang bet ka kanau no sarkar ka dalang BJP te sai ke ek bafidon bandau lor ka tapat nomor mentap ki wadi trelang kin bung kani kani dekat hasang kin baka Kongres ka bandon ha ka baka sarkar ka baka BJP ko den benta dan le sen ni bang empat sudon te fisim ye kadi kecuan jesno kadi ke ek trai tampala bandong ye den benta mar ba kalom bet ka utip usiam khamba ko marnam sebab nak nun marnam mati berpiang mati ba welcome ni ba kinwan ban join mereka support ban join your government sana lagi tu siti akan tak support joining the government nomor ba tang sien ru Kongres kamat ikene kicing petno kitiki khat arngot menta sagini sangot ki long pyo no ki sno shikata sarkar te ka ek bo phi I helap ni ki jing char dali ukhnamte ukdau satai let's say namar ba ka Kongres menta ka ade klien ka langam mo te kini let's say kila yuli ka kalti te ki wan no komis ka NPP let's say hadian ka tuan ni por kin sa pentau ko kin join non sa kwatiru kata ka de ka personal view jong ha teng de bangi ye ba saja